Ni tariki ya 17 z'ukwezi kwa kane 2026. Ni amakuru menshi atugeza aka kanya yimbitse kandi yeruye. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'umutwe wa M23. Turaza kugaruka mu makuru menshi akomeje kugenda atangazwa ndetse kandi byinshi bikomeje kugenda bivugwa. Tubabwire icyitwa Wazalendo bivuga yuko bahawe impuzankano zigomba kwifashishwa zitandukanye n'iz'abandi basirikare ba FARDC, ariko Wazalendo bakaza kwanga izi mpuzankano bahawe n'ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC ndetse kandi na guverinoma ya Kinshasa. Ibi byose turaza kubyinjiranamo ndetse kandi tubabwire ibara ry'izo mpuzankano bivuga yuko ryari ibara rikoze mu bara ry'umutuku ndetse kandi bikavugwa yuko iyi myambaro ikozwe mu buryo bw'igiserubeti, byinshi bigaragaza yuko Wazalendo bagaye bikomeye cyane izi mpuzankano bahawe na leta Kinshasa, bavuga yuko izi mpuzankano zishobora kubateza ibibazo bikomeye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Byose turaza kubyinjiramo ndetse kandi tubabwire uko situation ihagaze. Nubwo ibiganiro bikomeje kugenda biba mu mahanga bitandukanye hagati y'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC cyangwa guverinoma ya Kinshasa, ni ibiganiro bikomeje kugenda bigaragaza yuko uburyo bwabyo mu buryo bwimbitse kandi bweruye, bigaragara yuko ibiganiro nta muti bizatanga ukurikije uko situation ihagaze, by'umwihariko ku bisubizo bikomeje kugenda bigaragara muri ibi biganiro bikomeje kugenda bigirwa hagati y'umutwe wa M23 kandi na guverinoma ya Kinshasa. Byose turaza kubyinjiramo ndetse kandi tubihuze na deployment zikomeye igisirikare cy'u Burundi cyagaragaye ku mirongo y'imbere ku rugamba mu misozi myinshi itandukanye mu bice bya Sud Kivu, aho bivuga yuko imirwano ikomeye yabereye ahitwa muri Fizi yasakiranyije igisirikare cy'umutwe wa M23 kandi n'ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC. Nibyo kandi nubwo bikomeje kugenda bivuga yuko imirwano ikomeye muri Fizi no mu bindi bice bitandukanye, haravugwa icyitwa deployment, imodoka nyinshi zigera kuri ebyiri, imodoka zigera kuri ebyiri zihetse ibikoresho, imodoka zigera kuri 12 zihetse abasirikare zagaragaye zitonze imirongo ziva mu Burundi Bujumbura zerekeza ahitwa Kavimvira muri Uvira. Bikavuga yuko guverinoma y'igihugu cy'u Burundi igikomeje kongera ingufu zikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo mu rwego kugira ngo arebe uburyo ki bashobora kuba bakomeza guhatana n'umutwe wa M23. Turaza kubigarukamo kandi tubabwire udutero shuma bivuga yuko Wazalendo ndetse kandi na FDLR bagabye muri Rubaya bagamije uburyo bwo kureba ubundi buryo bwakoreshwa bwo gukora advance yo ku butaka kugira ngo arebe uburyo ki icyitwa FDLR, FARDC, FDNB n'abandi bafatanyabikorwa babo bakuramo ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya bimaze igihe kinini byifuzwa na guverinoma ya Kinshasa, ndetse kandi ibi bigaragara mu ngingo nyinshi, imbaraga nyinshi guverinoma ya Kinshasa n'ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC bakomeje kugenda bagaragaza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Byose rero turaza kubyinjiranamo neza mbabwire uburyo situation ihagaze. Situation ni hatari sana, ibintu bikomeje kuba bikenetse kandi ibintu bikomeje kuzamba uko umunsi ugenda uzaza undi. Urugamba ku butaka bwa Congo hagati y'umutwe wa M23 kandi n'ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC ni urugamba rukomeje kuba ihurinetse kandi ni urugamba rukomeje kugenda rukomera uko umunsi ugenda uzaza undi. Benshi bavuga bati uru rugamba cyangwa se iyi ntambara ntishobora guhagarara, kabone naho Amerika yabizamo, Ubusuwisi bukabizamo, Abongereza bakabizamo cyangwa se n'Abarabu bakabizamo, Abashinwa bakabizamo, nta gisubizo kirambye cy'imirwano iri kubera hano ku butaka bwa Congo gishobora gutangwa n'abanyamahanga. Nubwo bivuga yuko mu biganiro bimaze iminsi biba hagati y'umutwe wa M23 na guverinoma ya Kinshasa ndetse kandi n'abahuza babo, harimo kuba haribwa uburyo ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa. Biravuga yuko M23 ikomeje kugenda imenya yuko FARDC ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo bakomeje kugenda binjira mu mujyi wa Goma mu buryo bagaragaza yuko leta Kinshasa ikigaragaza yuko igikomeje gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo yinjire mu mujyi wa Goma, ndetse kandi ikavuga yuko guverinoma ya Kinshasa intego nyamukuru yayo nta yindi ariyo uburyo bwose yakoresha kugira ngo ikore umutwe wa M23 mu mujyi wa Goma ukurikije uburyo ki situation ihagaze.
Twihuse cyane rero ni inkuru itugeza aka kanya yuko icyitwa Wazalendo banze impuzankano bahawe n'ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC ndetse kandi na guverinoma ya Kinshasa. Icyitwa Wazalendo banze impuzankano bahawe nyuma y'uko Wazalendo bavuze yuko izi mpuzankano zikoze nabi mu buryo butari bwa kinyamwuga. Amakuru agaragara mu buryo izi mpuzankano zikoze, biragaragara yuko izi mpuzankano zikoze mu buryo bw'ibiserubeti ndetse kandi mu ibara ritukura ripikinga cyangwa se rigaragara cyane. Bivuga yuko ibi bishobora guha amahirwe umwanzi akabona aho Wazalendo baherereye, bikavuga yuko aricyo cyatumye Wazalendo banga izi mpuzankano bahawe n'ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC cyangwa guverinoma ya Kinshasa, nk'uko bikomeje kugenda bigaragaza kandi nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa n'icyitwa Wazalendo. N'aba Wazalendo kandi bamaze igihe batumvikana neza n'uruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, cyane mu byo batumvikanaho harimo uburyo bwo gutegura operasiyo mu buryo byinshi bitandukanye, mu buryo butandukanye ndetse kandi no mu byiciro byinshi bitandukanye. Wazalendo bavuga yuko akenshi ku mirongo y'imbere ku rugamba bamwe mu basirikare batojwe mu buryo bwa kinyamwuga bagakwiye kuba bari kubayobora bagerageza kwirengagiza uburyo bugaragaranitse kandi bwagakwiye kuba bugira uruhare mu mirwano bakomeje kugenda barwanamo n'umutwe wa M23. Ni mu gace ka Uvira rero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarwanyi bo mu mutwe wa Wazalendo bakorera mu kwaha k'ubutegetsi bwa Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo batangaje ko batiteguye gukoresha imyambaro bashyikirijwe n'umudepite Justin Bitakwira, bavuga ko ishobora kubashyira mu kaga mu bihe by'imirwano. Mu butumwa aba barwanyi banyujije ku itangazamakuru tariki ya 16 z'ukwezi kwa 4 2026, bagaragaje impungenge zikomeye ku miterere y'iyo myambaro, bavuga ko idakwiye gukoresha ku rugamba cyane cyane mu bihe bisaba kwihisha cyangwa kwisuganya mu buryo bwihuse. Bagize bati ntitwakwambara iyi myenda igihe turi ku rugamba kuko mu gihe cyo gusubira inyuma cyangwa guhunga ishobora gutuma tubonwa byoroshye n'umwanzi. Mu mashusho kandi iyo myambaro iragaragara ifite ibara ritukura rikomeye kandi ribonerana cyane, ibintu abarwanyi bavuga ko binyuranyije n'amahame y'imyambarire ya gisirikare isanzwe igamije kwihisha. Ibikomeje rero kugenda bitangazwa n'abawazalendo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Iyi myambaro iragaragara ko ikoze mu iserubeti kandi ibintu bamwe bavuga ko bidahuje n'imiterere y'urugamba rwo mu mashyamba no mu duce tw'imisozi yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abarwanyi bakenera imyenda ibafasha kwivanga n'ibidukikije. Ibi ngibi bavuga yuko bishobora kubashyira mu kaga gakomeye nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hari amakuru kandi dukesha ikinyamakuru cyitwa Burundi Media Source turi buyagezeho, tubabwire yuko byamaze kwemezwa yuko igisirikare cy'u Burundi FDNB, hari abasirikare ba FDNB bari gukurwa ku kigo cya gisirikare cya Bururi. Aba bose bakaba bari kuzanwa mu bice byegereye neza cyane ndani ahitwa Ibaraka ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Bikavuga yuko amato agera kuri 7 yagaragaye ahetse ibikoresho ndetse kandi n'abasirikare. Ibi bijyana n'umugambi ukomeye cyane wo kuburiza imbaraga M23 ikomeje kugenda izana mu misozi y'Iminembwe yegereye hafi neza n'ahitwa za Karimi ndetse kandi no mu misozi yegereye za Mwenga. Nshuti bavandimwe, ibi byose turaza kubyinjiranamo neza tubabwire uko situation ihagaze. Situation ni hatari sana, ibintu bikomeje kuzambaritse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Icyo ngusaba ni ukubana nanjye ukibuka gukanda kuri subscribe, like, share, comment aho bigenda neza no bitagenda neza ukatubwira, maze ubundi natwe tukarambura page cyane zikuyemo imirongo itukura ku bikomeje kugenda bigaragara ku mirongo imbere ku rugamba. Amakuru adasanzwe turi buze kugarukaho, turaza kugaruka muri Warikare tubabwire imirwano ikaze yasakiranyije icyitwa Wazalendo ndetse n'abasirikare ba FARDC n'uruhande rw'umutwe wa M23. Ni agace kitwa Karembe kumvikanyemo urusaku rw'amasasu rw'imbunda ntoya ndetse kandi n'imbunda nini. Ibi byose turaza kubyinjamo tuze kubabwira uko byaje kurangira. Turaza kugaruka kandi muri Kivu y'Amajyaruguru aho hari uduce dutangatanze
ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya byamaze gutangatangwa n'uruhande rw'abasirikare b'igisirikare cya FARDC. Ni mu gihe kandi hari imisada y'ibikoresho ikomeje gukurwa mu mujyi wa Goma izamuka iva ahitwa Mugunga Bambiro izamuka mu byerekezo bigana hafi n'imisozi yegereye Mitumbara ndetse n'ahitwa Mushaki. Ibi byose turaza kubyinjiramo tubabwire uko situation ihagaze. Turaza kugaruka kandi mu yandi makuru adasanzwe turi buze kubagezaho, cyane turagaruka muri Kivu ya ruguru. Teritwari ya Rushuru nayo ikomeje kumvikanamo ibibazo byinshi bitandukanye. Ni nyuma y'uko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bakomeje gukekakeka bamwe mu baturage bafatanya na guverinoma ya Kinshasa mu buryo bukomeye cyane bwo gucumbikira bamwe mu basirikare ba FARDC ndetse n'abasirikare ba FDNB bashobora guteza icyago gikomeye muri iyo misozi ya Tongo ndetse n'imisozi yegereye Shasha, Nyamirima hafi neza n'umupaka uhuza igihugu cya Uganda n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bigatuma M23 ikomeje gukora imikwabu ikomeye cyane mu bice byinshi bitandukanye. Biravuga yuko imikwabu ikomeje kugenda ikorwa n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23. Hari imbunda zafatiwe mu mazu y'abaturage. Ibi byose turaza kubyinjiramo ndetse kandi turaza no kubasharinga amwe mu mafoto tuyashyire muri groupe muze kwirebera ukuri gushingiye ku kuri, cyane ku bakunzi b'umurongo wacu mugari uraje inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Turaza kugaruka muri Kivu y'Amajyepfo gatoya tubabwire mu marembo y'umujyi wa Bukavu, tubabwire mu misozi yegereye za Kabare naho icyitwa Wazalendo zaciye ibintu. Ni mu gihe kandi ku rugamba ibintu bikomeje kuzamba ahitwa za Walungu mu byerekezo byegereye Ngweshe, Kashongerwe n'ahandi hatandukanye. Amakuru atugeza aka kanya nuko ibintu byahinduye isonetse kandi bikomeje kugenda biba bibi cyane. Nshuti bavandimwe bakadasohoka, reka dutangire ku ino nkuru idasanzwe aho biri kuvuga yuko mu misozi yo muri Warikare ibintu bikomeje kuba bikendetse kandi bikomeje no kugenda bihindura isura. Ni teritwari ya Warikare yegereye teritwari ya Masisi, ikegera teritwari ya Nyiragongo, ikegera teritwari ya Rushuru n'izindi teritwari zitandukanye zihana intera n'iyi teritwari ya Warikare. Ni Warikare ifite ibice biri strategique cyane mu buryo bw'imirwanutse, kandi ni Warikare ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC batifuza gutakaza n'intambwe n'imwe y'agace bafite. Ariko nanone aha byakomeje kugenda bigaragara yuko ku rugamba uburyo urugamba rukomeje kugenda rugenda, M23 yakomeje kugenda isatira ibice byinshi byegereye Warikare. Ibi ngibi rero bigaragara yuko bishobora guteza akaga gakomeye ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Amakuru adasanzwe atugeza aka kanya, agace kitwa Karemberembe ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC bakoze operasiyo bava ku kibuga cy'indege cya Pinga berekeza ahitwa mu byerekezo bigana ahitwa za Burayi ndetse n'ahitwa za Peti, bamanuka ku muhanda RP 1333 nk'uko amakuru tuyakesha imboni zacu zere muri ibi bice berekeza mu byerekezo bigana ahitwa za Karemberembe. Aho birumvikana yuko bashaka gufunga imihanda uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bacishamo ibikoresho biva za Mweso byerekeza mu byerekezo bya Karembe nk'uko amakuru mamo akomeje kugenda tugeraho. Ibi bikagaragaza yuko urugamba rukomeza kuba ihuzunse kandi rukomeza kuba ikibazo gikomeye cyane ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Situation rero ibintu bikakomeza kuzamba mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho, mu gihe FARDC bivuga yuko yateretse imbunda z'imisada mu byerekezo byegereye ahitwa za Maremo, igatangira gusheringa mu byerekezo byegereye ahitwa za Karembe. Abaturage batuye mu byerekezo byegereye za Karembe nyuma yo kumva urusaku rw'amasasu ndetse kandi n'ibibazo bitandukanye byaturutse kuri uku gusheringa cyangwa se kuri gukoresha izi mbunda ziremereye ziganjemo BM21, BM12, BM23 ndetse kandi n'izindi zitandukanye ziri mu bwoko bwa machine gun, byatumye uruhande rw'abaturage habarurwa abarenga nibuza 16,000 bahunze bava mu byerekezo by'ibice berekeza mu bindi bice bitandukanye birimo umutekano. Amakuru akavuga yuko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje kugaba ibitero muri ibi bice mu rwego rwo kugira ngo barebe uburyo ki nibuza bafata ibice by'ingenzi biri strategique byegereye aho uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 uherereyemo. Bisa naho byongeye guhindura isura, ibintu bisa naho byongeye kuzamba. Ndabwiza ukuri ko uru rugamba ruri buze gukomeretsa kandi rubuze no guhindura isura, kuko amakuru mpamo dufite nuko
abakomeje kugenda bayobora ku mirongo y'imbere ku rugamba, cyane aka kanya turi kuvugana nuko Angola iri gutangamo ukuboko kunini cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Biravuga yuko nibuza abasirikare batari hasi y'116 b'igisirikare cya Angola bamaze gushyitswa mu misozi y'Iwarikare. Bikavuga yuko kandi abari abahanga mu gukoresha izi mbunda z'imisada cyane ziri mu bwoko bw'ama BM mu rwego kugira ngo bafashe uruhande rw'igisirikare cya FARDC guhangana n'umutwe wa M23. Nubwo biri gukorwa ariko nanone biravuga yuko kuri tactics za gisirikare no ku ruhande rw'umutwe wa M23 hari byinshi bari gukora cyane, nko kongera imisada yegereye mu bice byegereye teritwari ya Masisi Warikare, cyane mu misozi yegereye hano. Aha turakomoza nko muri ibice byegereye Mweso, aha tugakomoza nko ku misozi zegereye Rushebere, Kishanga ndetse n'ibindi bice bitandukanye byegereye teritwari ya Warikare, bikaba byegereye na teritwari ya Masisi. Ibi rero bikagaragaza yuko ishusho y'urugamba, uwibwira yuko urugamba rwahagarara cyangwa se rwagenza gakeya aribeshya cyane. Dore impamvu wibeshya cyane, ibimenyetso bigera kuri bibiri biragaragaza yuko FARDC ikomeje kongera ingufu mu misozi yegereye Kivu y'Amajyaruguru. Ibindi bimenyetso bikagaragaza ko FARDC yifuza kwisubiza ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Rwaya bikungaye ku mabuye y'agaciro azi ku bwoko bwa Korota. Ibi bikavuga yuko bifitwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeje yuko bagiye gufatanya na Leta ya Kinshasa mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyangwa mu bijyanye n'ubukungu bw'amabuye y'agaciro. Ibi bikaba nabwo byanatumye binazamba bikanahindura isura uruhande rutandukanye bakomeje kugenda bigarukaho, bavuga yuko ari nayo mpamvu ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23, umutwe urwanira abaturage batuye ku butaka bwa Kongo nk'uko bivuga ndetse kandi ubyemeza, bikavuga yuko ariyo mpamvu ukomeje kugenda ugabwaho ibitero umunsi ku munsi ndetse kandi n'isegonda ku isegonda. Amakuru kandi aturuka ku mirongo y'ibiri ku rugamba mu bice byinshi bitandukanye bikavuga yuko uko urugamba ruri kwigwa ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC bafatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo bihishe mu mutaka wa Blackwater cyangwa se babacancuro bakomoka muri Amerika Amajyepfo nk'ibihugu nka Mexique, Colombia, Argentine n'ibindi bitandukanye. Biravuga yuko aba bacancuro bayobowe na Eric Prince bakomeje kujijisha yuko ari abacancuro ba Blackwater. Biravugwa yuko ahangaha ubwo hashobora kuba harimo n'abakomando bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari gufatanya na Leta ya Kinshasa ariko bakihisha mu mutaka w'abacancuro ba Blackwater, nk'uko amakuru mpamo yizewe neza 100% akomeje kugenda byemeza dukesha bamwe mu basesenguzi mu bya politiki ndetse kandi n'abasesenguzi mu by'intambara, aho bavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo bataragaragara muri ino ntambara mu buryo bweruye ariko cyane bamaze kwemeza yuko bahagaze ku ruhande rwa Leta ya Kinshasa. Ariko ibi ngibi si umugani ndetse kandi nta nubwo ari no kubeshya cyane, ahubwo ndababwiza ukuri ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo bamaze no kwemeza yuko bafitanye ubufatanye bukomeye mu bya gisirikare, bo bakemeza yuko bafitanye ubufatanye bwa gisirikare mu bijyanye n'ubutasi. Ibi birumvikana yuko n'ubundi bitero biri kugabwa cyane biri kugerageza kwibasira uruhande rw'ibice abayobozi ba AFC M23 baherereyemo. Birumvikana yuko n'ubundi amakuru y'ubutasi amwe muri yo biri kwemezwa yuko ari gutangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, andi agatangwa na Israel nk'uko amakuru ari kugenda abyemeza ndetse kandi bidasubirwaho. Amakuru kandi akavuga yuko bamwe mu bayobozi bari batuye mu duce twinshi dutandukanye nko muri teritwari ya Rushuru, abari batuye za Bukavu bamaze kuhava bakayerekezwa mu bindi bice bitandukanye ariko tutaramenya amazina yabyo ku ruhande rw'umutwe wa M23. Gusa mu gihari nuko bamwe mu bayobozi barimo uwitwa Colonel Nanga, barimo uwitwa Mbonima, barimo uwitwa Lawrence Kanyuka n'abandi batandukanye bamaze gukurwa mu bice byinshi bitandukanye, nk'abari batuye Bukavu, abari batuye mu misozi yegereye teritwari ya Rushuru, Masisi, nyuma y'igitero gikomeye cyahitanye umuvugizi mukuru w'igisirikare cy'umutwe wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma. Byatumye uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bongera kwiga ubundi buryo bwo gushaka uburyo abayobozi bayo bashobora kuba ahantu hari umutekano cyangwa se hari ubwirinzi bwizewe neza 100%, nubwo bivuga yuko ubu bwirinzi budashobora kwizerwa mu gihe Amerika ikomeje gukekwa yuko yamaze kwinjira muri no rugamba mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho, ndetse kandi benshi bakomeje no kubirebesha amaso banabyemeza, kuko naho waba udafite amaso uri impumyi ibi bintu ushobora kubitekereza ukanabyibwira ukurikije amagambo akomeje kugenda atangazwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane aho bo bari kuvuga yuko bo urugamba ku butaka bwa Repubulika ya Kongo ngo rugomba guhagarara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko
rero ibi nanone bikaba bikomeje kugenda biteza ikibazo mu gihe ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bongera imisada myinshi cyane y'ibikoresho mu bice byinshi bitandukanye ndetse kandi n'abasirikare. Ahandi agira ngo tugaruke ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Igisirikare cy'u Burundi FDNB n'ishyaka rya CNDD-FDD ari ryo shyaka rya Perezida Evariste Ndayishimiye bakomeje kugaragaza yuko bafite inyota yo guhangana muri runo rugamba ukurikije iki situation ihagaze. Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kwemeza abasirikare bagera ku 4333 bakuwe ahitwa Bururi baje biyongera ku bandi basirikare bari bamaze iminsi bahabwa amasomo ya gisirikare mu kigo cya gisirikare cya Bururi. Aba bikavuga yuko bagiye kuzanwa mu misozi ya Sud Kivu ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyaruguru bakaba bagiye gufasha uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rudasanzwe kandi rudasubirwaho. Ibi biri gukorwa nyuma y'uko n'ubundi hari amakuru bivuga yuko ari kwemezwa n'uruhande rw'abasirikare ba FARDC n'abafatanyabikorwa babo yuko imisozi ya Mwenga, Walungu, Minembwe n'ahandi hatandukanye uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 bari kongenda bohereza imisada y'ibikoresho ndetse kandi n'abasirikare benshi batandukanye mu rwego rwo kugira ngo barebe uburyo ki bategura cyangwa se bakora operation Simusiga, operation Karabutaka, operation Kirimbuzi mu bice byinshi bitandukanye, nubwo bivuga yuko bishobora kubagora cyane hakurikijwe uburyo ki situation ihagaze, kuko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC urugamba rwo kubutaka barasa naho mu misozi ya Sud Kivu batarwitayeho cyane, ubona yuko icyo banyotewe ari ugukoresha drone ziri mu bwoko bwa kamikaze ziri gusheringa mu bice byinshi bitandukanye birimo n'ibirindiro by'umutwe wa 23. Nshuti bavandimwe rero bakunze akadasohoka, niyo mpamvu bivuga yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB bamwe muri abasirikare biravuga yuko bagiye koherezwa mu bice bya Bibogobogo, abandi bakoherezwa mu misozi yegereye hafi n'imirambi ya za Kasoki cyangwa se hafi no mu bikuyu byitiriwe umugabo witwa Nyamurozi uzwiho kuba ari umuvuzi wa gakondo muri bice byariya muri Minembwe cyane, hafi n'ubundi n'imihanda iva Karemi werekeza mu misozi ya Mwenga, Warungu n'andi hatandukanye. Bikavuga yuko kandi ibi byanabaye bibimburirwa n'urugamba rwabereye ahitwa Ngweshe, urugamba rwabereye hano mu misozi ya Mwenga Pruta mu misozi yegereye Walungu, urugamba rwaje no gusiga uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 barukuye muri ibi bice. Bo bakavuga yuko aha hantu bahavuye mu rwego rwo kugira ngo bategure urugamba mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho, kugira ngo rebe ubundi buryo bwo kuba bakwikusanya mu misozi yegereye Zanzibar harazanya abantu bakaba bakongera bakagaba ibitero ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Bikavuga yuko kandi ku ruhande rw'umutwe wa 23 bo bemeje yuko ibi bice bakuyemo babivuyemo bitewe n'uko ngo impamvu babivuyemo ngo ni uburyo bwo gushakisha ubundi buryo bwo kugira ngo abaturage badahura n'ibibazo n'ubundi bishobora kuba byaturuka kuri no rugamba rukomeje kubera muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyepfo, ariko cyane cyane muri no misozi ya Ngweshe bamwe mu basirikare bari bakambitseyo. Amakuru yizewe neza 100% dukesha ikinyamakuru cyitwa Media Congonet biravuga yuko bamaze kuva muri ibi bice ndetse kandi undercovers bakatwemeza yuko ibi n'ubundi bikomeje kugenda bikorwa nyuma yuko urugamba ku butaka bwa Kongo mu bice byinshi bitandukanye rukomeje kugenda ruhindura isura. Reka mbifurize amahoro n'imigisha, mbifurize kumererwa neza. Amakuru yacu nakagaruka iyo bikakwibanira natwe, wibuka gufyonda ku cyitwa subscribe, like, share, comment aho bigenda neza no bitagenda neza. Amakuru mamo